clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule jun ni somni sang ni somni panga ania tuntuma po hian Israel le Iran buaina chanchin tharlang sar zualte kan ngai thlo le do nani Israel Foreign Ministry chuan nimin jing khan Iran Meshalin anram chimlam Beersheba hospital ka fuin mi som thum le panhi in hliaman tuara hospital building po achina sa hle ti asoi Iran Meshal hian Tel Aviv fa in chong sang pakhat po fu bokin hliam som livel anom nia soeni bok he building hi Europe le Africa ram engmozat embassy le mission omna tanga hlo te ani Israel le Iran in beina thleng meka Israel chuan Iran nuclear le Meshal siam na hun ba ka an sipai te mun chau abitum ti asoya heti lai hian Iran chuan Israel abei le na civil mi te chen na po abei tel vek thungani Iran bina wang hian Israel mi somni le pali thi to in an vai hian civil mi vek an nia Iran lama mi zaruk somthum le pakua an thi to bok ni in an tar langani Beersheba Soroka hospital be ani nu Iran hian atum reng poi khoina lian tak ani ti in Israel Deputy Foreign Affairs Minister Sharon Haskel chuan a soi Meshal manga an ka hi sipai mun po ni lo hospital ania Negev Bial Pumtana Medical Center Puiber ani tia soi he hospital a hian khum sang khat chuang anomani he poi khoina demna thu hi khovel point asoi chuak turani atiani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Soroka Hospital be ani nuwa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei vauna ti chuakin Khamenei hian a poi khoina man hi apenge yang atia Irana an target an be na ti dan tharan mangtan to don ti asoi bokani Israel chuan Irana Arak heavy water reactor aka fu be boka Israel sipai ti chuan an ka ma hian reactor omna bul Arak le khondap khwa cheng te chu in seng turin an sia tir lo kani he reactor hi Iran nuclear program peng poimo tak pakhat ania nuclear ral thuam siam na ta na man poimo plutonium siam chuana ta na duan ani thu Israel Defense Force chuan an tar langani he baka hian Iran in ballistic missile siam na ta na man ruwa CM2 factory sipai mun le air defense system le missile da na mun te po an kap tel ti an soibok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point Israel himna ti der thong tu Iran nuclear le ballistic missile mun te noibo tura an beina man son zel ti asoyani Iran ho tuluber Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan US President Donald Trump an in betura aphu na chu hnol ti asoya Khamenei hian trama chan na video hi ti chuakin an buaina nei meka US sipai te an inrol ani chuan aman sang tak an pedon ani ti in Iran ram hi ain pengai lawang atia he hi karliam ta zirtop ni juni som pathuma Israel in Iran abe tran nuwa Khamenei ya inlan le na masaberani mase Trump chuan Khamenei thu soi hi angai poimo lem lo lea van nei na adu sak thu soin athil tum ero asoi lang lo tu main ka thil ti tur hi an threlo ti in adu dan thu del kil engma om lova in betura du thu chu asoi chuak to ti atar lang bokani Khamenei hi Israelin anram abe nu khan underground bankara achung tenen an biruwa thu nei na sang sang po anram sipai te kuta ahlan to nia soi ani bokani US President Donald Trump chuan Iran be na tura ruam han na chu apom to ma se thu pe karo ati chuak lo ni in CBS report chun atar langani Defense Secretary Petiak set chuan Senate Committee a President Trump thu pe a chu avele chehal turin Pentagon chu en bo sai ti ashila US and Middle East lama fighter jet le Indo longlian te po athon lu to USS Nimitz aircraft carrier po Asia chim saklama tangin Middle East lama atir le to bokani President Trump hian karliam ta zirtom nia Israelin Iran nuclear ral thuam siamte abe ma khan Iran hian Israel ram ti chethei tur nuclear ral thuam ani man trep to ni in alo soi to ani Secretary of State Marco Rubio chuan nimin khan Washington DC UK Foreign Secretary David Lammy chu Iran chungchang soipuin meeting anei puya US hian Iran be na turin Diego Garcia le Sibrasa UK military base mandil na alasiam lava nimina meeting a hemi chungchang hi ansoyam tiero soi chian alani lawani
Russia President Vladimir Putin chuan Israel le Iran in be na thleng ti top tura in biak na nei turin Russia chuan palai na a tho thei thu a soi Putin chuan ram pahnih te inkar boina chu thuk viau ma se a chin fel na tur ero om thei arin thu a soya Iran in a nuclear program te amuanam zonga chopa akal puina tur le Israel ram himna tider thong thei ve na lam hoya in biak na nei le in rem na siam thei abe sei thu a soya ni andron na siam hi Iran Israel US po anril to ni in atar langani tuma norlui kan tum chuang lova ma se buai chin fel ani theidan kan soi ve chawani ma se thutluk na chu heng ram hroi tu te abi kin Iran le Israel hroi tu te chunga ain ngatani ti in Putin chuna soi Russia hian Iran nen economy le military lama inzom na het tak ni ma se kum tam tak chung chu Israel po boruak thatak ani pui tho to bokani Iran missile chuan June ni som bakwa khan Israel chimlama damdo in lian Soroka Hospital adeng fuwa Israel Ministry of Health chuan mi zani som sari le pakhatin hliaman tur ni in BBC chuan atar langa DDK Aizol Khan mi som ni an thi ni na puanga ni khoiram thu leng wa nge an chiar bik niang le Iran chuan I hospital atin zone anilova abul na ya sibai mun ka atum ani zo kan tia Iran mission damdo in aden fuwa wangin Israel PM chua athin rim hlea Iran hen atura chu an seng chiang khopang atiani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iran Supreme Leader Ali Khamenei hi nungdam tlak ani to hlolo hepa hian Israel ram noi bo tumin in do apuanga damdo in kap turin thu ape bokani Israel ram noi bo du mishing hi dam ring tlak ani lo atiani tholeni ni som basari khan Israel Prime Minister office chuan in do tan tir atang khan Iran missile wangin Israel mi som ni palian thia hliam zanga som kole pani anom ni na tar langa Israel chuan Iran rama nuclear ral thuam siam na muning mazat abom lea chung zinga chuan arak heavy water reactor le natanz uranium enrichment tan depo atelani Iranian President Masoud Pezeshkian chuan he hun har sa le khir khan tak hi kan paltlang nge yang atia Iran Supreme Leader Ali Khamenei chuan arami puite chu zam hau lova huaisen taka dingtlat turin afuya kan melma ten in hlau ti an hriat chuan an zu hau lawang cheu huaisen takin chakna nen ding chun zom zero atiani Russian spokesman Dmitry Peskov chuan Israel le Iran indona America in aring arol vai chuan buaina atipun lundon chiangani atia Netanyahu chuan Donald Trump le Israel thoho na thatzia asoya amakin aro puyani atiani US President nen hian nitin kanin bia Iran in nuclear ral thuam anei tur anilo ti le Iran hian nuclear ral thuam siamna ta na thilpoi mo tak uranium po athifim tur anilo ti hi athupuyani atiani enrichment of uranium chungchang hi zopa hria thiam zongin kanla soidon ani Donald Trump hian in biakna kaltlangin hunram chang min siam saka achunga kan lom hle ani atibok US he indona hian til atil ve ringem ti nan zota Netanyahu chuan he thutluk na hi chu US President siam turania tun thleng hian na satakin min thlopin min pui to ani atiani Karkalta zirtop ni som bathum atanga Israel Iran in be na chuan voin hian nisari na achuang kaita Iran hian ballistic missile mangin Israel Soroka Hospital aboma Israel mun laili le chimlam hun li na takin abeya anti chenualani Israel PM chuan hospital hi tloin tuna chuan man ruwa engkim an mang to dona tia Iran leader Khamenei tha po ahuam tel to atiani rampani thinurna azwal zela nimin khan Israel chuan Iran heavy water reactor arakami abom chenwal bokani mishal manga Iran in Israel abeina sa zela wanghian Israel Defense Minister Katz chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei da bo chu anin dona until tum bulpui ber ani thua soya Israel hian Iranin mishal beina anthar thwa wanghian Khamenei da bawa Muslim ram hi an vauta ani chu ama zongin US President Donald Trump khan Khamenei omna chin thema se tha arem tilo khania tuna chuan Israel hian du thlan tur dang an nei to lo zirtom ni jingdar som pahnia chan ve hian PM Benjamin Netanyahu chuan security meeting akova mitlem te an mukhom dona
Iran in civil mi le hospital abei wanga in mukhom an nipa bokang Israel a twin in do na tuar tu chen na in nei lo an pung chak hlea mi sanga chuang chen na in nei lo anom to ni in Israeli newspaper iadiot aronot chuan atar langa Tel Aviv a ringot po mi zakwale pasari chu homeless an ni ti in Israeli Interior Ministry chuan a chin chia Israel puma mi sanga za som an tling to ani Khamenei hian exlama boruak a vot chhorenga anin surrender lo turzia apos to nimina exa apos pakhata phei chuan Zionist haro rel nain American thian puina adule mamo na hi an chaklo na entirna ni atiani rampani in beina wang hian dollar billion tam tak aluang ral to rampani economy siam thana tur thui tak duan vat mamo ani don bokani Nizan lama White House Press Secretary Caroline Leavitt White House statement asoidan chuan US President Donald Trump chuan karni chungin Israel Iran indona atel ve don le don lo ati chiangang Republican Senator Lindsey Gordon chuan Trump chu thapui thoa indrola Iran for the nuclear mun Central Irana le hnoi thuk takami kap cheturin anor na hle Nizan lama US White House statement siam ma khan Israel official te chuan Israel Iran indona US atel ve chuan karni nga ngai lovin ni rei lo te chungin boina chinfel ani thei thuan soi Israel official te chuan Iran nuclear siam na hun bunker thuk tak fordo ti cheturin US siam bunker busting bomb mamo ani thuan soya US aninrol chuan kan lom viawanga aninrol lo point kan mission hi kan puitlin thawang anti ani Iran Finance Minister chuan Israel Iran indona US in aring arol vai chuan Middle East chu shemhunanga sa aniang tiim Donald Trump chu inrol lo turin avaulo ka Iran Finance Minister Said Khatibzadeh chuan hei hi America indona anilova Trump hi ainrol ani chuan mani indona nilova President inrol zuk tiin an threng toang atiani US Russian President Vladimir Putin chuan Iran Supreme Leader Khamenei tha tum chungchang zona changin soipo asoi du lo thu soin an tha hi ka du hlal lo atia Russia le Iran hi ral thoma po thlung het tak nei an nia Russia President le China Leader Xi Jinping te hian in rem na om thuai an dua US F2 ve an niangin anin thurwal viawa Iran pui po an shelo ve ani Beersheba Israel chimlama sipai hospital Soroka Hospital chu Iranin abom wangin hliam antam hlea he thil thlenga wanga Israel thinurna hi aso sang hleani Iran Internal Security Headquarters derana om chu Israel hian an bom zuya Jerusalem le Tel Aviv na satakin Iran hian aboma Israel fa de chenna in nei lo an thnem to hle voin hian Iran Foreign Minister chu Geneva akala France Germany le Britain Foreign Minister ten nuclear talk an neyanga Israel nena anin beina ti top dan turan soyang Israel le Iran indem na tur hi voina Geneva in biak na hian athlen ngei an base ani Indona tuar tu ten Israel an chua san na salea hetiang bok hian Iran chua san tu an pung anni hi Pakistan le Turkey chuan an dang tlat thung Israel fa te hian India an pan na salea hei hi thilmak ero anilo Israel le India hi thian hlun ania tuna an tlan cheme ka hi India hian alhok puidon nia mu ani bok human migration mai anilova intellectual migration ani ti in mithiam te chuan mithuak thatak tak India in anei pha don an ti ani India hi Asia chaklama indo pui panhi na zo nuwa Israel independent pumtu masaber ram ania kum tam tak sang miliam to tangkhan ram panhi hi inkom nge in sumdong ton thinin kum sang kha zakwa som kwale panhi khan ram panhi thulung het officialin an neyani India hian tun boiden chen hian Israel fa detan visa ol sambik aro man sakngala India chimlam Goa Kerala Maharashtra Tamil Nadu te chu judami tamna le an pathian biak na hun tamna ania ral tlan ang point anin ngai lova chol ha da ma judami te hi anin ngai ni nan soi India hi khovel economy thang chak ber ani chhome ka AI le IT lama an thang chak ma judami thlok thalu tukte ron tlan cheme khi khovelin amu dan chuan India ramro puina tichual tu turani antia juda te tan la India chu an thole na an ngai ani
tun tum chu Israel sarkarin indo na hmuna an man tangkai thin Israel missile defense system Iron Dome chungchang tun tum chu kan ron tar lang ve thung don ani Israel ram hi ram lian lo tak mai square kilometer sing ni za sari som sari leka lian Mizoramai poa te ma ania ma se thiam na lama chuan juda ho hi khovel mi te chungen an ni UNO data sang ni som ni January a alandanin Israel rama khuan mishing maktaduai kwa vel tu na khuan anoma chungzinga za zela som sari le pali te chu judan ham an ni an melma arab ho hi khovela maktaduai zali somli zet anoma juda ho hi khovel ram sang sanga chengtenen an zawain maktaduai som pali vel lek an ni thungani khovel mishing zong za zela 0.2% hi judan ham an ni ti na ani chu juda ho chungchuan zia zirna le thiamna sang lama tlem han soi zuaila juda te hi tlem hlema se khovel thiamna lama an duai lo hlea khovela choi moina sang bera kan ngai Nobel Prize category sang heng physics chemistry medicine economics le adanga te hian an melma arab ho tiang khopa tamzi nga khuan mi parukin andong ve toa juda ho thung chu mi za som pathum zetin andong to thungani Nobel Prize dong tu hi khovela mi zakwa zet anom toa chung Nobel Prize dong zinga za som ni chuang chu juda thisen kai te an nia nammal mishing tamdana te chuan an sang filor hle pathian nam thlan an ni wange juda ho thuak hi alo thakhopa sumdon la an thiam naro e ral thuam le military equipment sang siam mai ba ka tunlai thiam na sang natural science agricultural science computer science genetics electronics medicine optics solar energy le engineering field sanga te hian Israel scientist engineer technician te hian khovel mi puite tan hian an tho hlok hle ani khovel company lian ho za somruk chuang abikin IT lama te an thluak bur le an ho tu lian tak te hi judami ani deuh furmaya entertainment khovel Hollywood film director lar le producer lar tila hi juda chul chuak an lo ni furboka entiernan Steven Spielberg te Michael Bay te le adang lapua le zailama Bob Dylan te khovela scientist ro pui bera kan ngai Albert Einstein te thleng hian juda chul chuak an lo ni furmai Israel ram tere hi melma hualvel na kara ania kumsang khazakwa somli le pariat kuma Israel ram thar alo pian khan an melma arab anni aya ale tam taka tamte chuan Israel state lo piang chu nuai bo vek tumin an doron ani kha khatatang khan an melma arab ho nen hian in do reng mai in rem na tak nei theilo wile kel thun pol chu nep te an soyang hi an nia Israel ram thar alo pian atang khan an melma arab ram tang rual ho khuan voi thum zet an doron toa adang neu anin do na te soitel lovin ma se anin do to na avotu in ek an la che char zel chu ani hi indo pui panhi na hnulam modern era phei chuan Israel ho tluka indo ma chon hnem hi anom kherom love Israel sarkar hian ami puite le sipai ho te nun hi an hlut khopa an melma arab ho nen anin tam hlei na samai sia an melma arab ram sang heng Palestine hello Hamas le Hezbollah tila hian an du changin rocket le mortar puak thei thil mangin Israel sipai le civil mi te po thliar lovin an du lam hoi zongin an lo kap ngot zel le ngala operation disaster mala khan Iraq lalpa Saddam Hussein na thinrimin Scott B Michel mangin Israel ram hi aloka vele ringot ani kha US in Israel thinrim kha thlem dai lo pheise chuan indo na lian tham achu apha lo chau ani kha khang Michel chen khat kha US siam Patriot missile defense system mangin an lo kap thla ma se thil tam tak ati chemhan thawani kumsang ni le paruk second Lebanon war kan ti mai Israel in Lebanon arun le vaktum khan Lebanona in kul Hezbollah helho chuan Israel mar lampanga an khopui Haifa an khopui lian ber pathum na thlengin rocket sangli chuang dai main an lo kap to ani kha an rocket tamber la hi Russia siam short range katusa tai pangchi ani le ngala
khami chum khan civil mi somli le pali an thi pha ba ka hun him lama mi nuai ni le sing sari vel chu son chua an ngai pha civil mi makta doi khajet te chuan underground bankara an sahim na zongin an bi ruk angai pha hial bokani Israel khothang lama la kumsang ni atanga sang ni le pariatin ka ringot khan Hamas ten Gaza Strip atang rocket le mortar bomb sang ria chuang zetin an lo kap to bok nen an lo ka na khasam rocket te la hi Hezbollah ten 122 mm grad launcher an ne atang phei chuan orange te la athui tialin an ha tho thei po a lom sot hle ani heng thil thleng wang hian Israel hroi tu tele an mi pui te po lungmuang taka han mu the mai chi ani to lova an melma an ma ni hualvel tu te lain surface to air missile la an lo nei thave tel le ngal nen chua chapa an ram thenom muslim arab hel ho Hezbollah tele Hamas te chuan an kuta surface to air missile thave tak kilometer zahni chuang ka pha te chu an lo nei ta fur mai le ngala Israel scientist tele Ministry of Defense chuan kumsang ni le pasari February thla khan heng rocket mortar bomb le artillery projectile sang laka mi pui tele an ram him theinan mobile short range air defense system siam chua an mo zia in siam an ro chop chil ta chung mai ni Iron Dome hi short range mobile air defense system ani wang hian truck mangin khoya po nu kwala phurson zung thei ania Iron Dome hi CRM air defense system ania aminga hian counter rocket artillery mortar CRM melma rocket lai pui mu le mortar te lo intercept tura duanani kumsang ni le pasari atangin Israel scientist rual te chuan asiam na chu anan thok tamup mupa kumsang ni le pakwa February thla lo ni meu chuan an hlo thlin na chu lo langin avoi khatnan hlo thling takin anen chin tang he ani Iron Dome omzia ber chu Israel ram chin zong khu eng rocket missile artillery projectile ma kalu thelo turin bel thleng lian pui hian khu hlup mai la chu tiang deuh chu ani Iron Dome hi Israel ral thuam siam tu company ming thang tak Rafael Advanced Defense System le Israel Aerospace Industry tangkopin an siam ania enganga khochia le chhum jing zan thim le ruwa sur noya po man thei tura duanani Iron Dome hian in nga na khol pui mo tak pathum ania heng te hi mun khat in hlat vak lowin an da thina chung te chu detection and tracking radar battle management and weapon control BMC le missile firing unit te an ni detection and tracking radar he radar system hi Elta company siamania he a radar hian melma rocket missile local chu minute rail te chungin alo shevata a radar hian missile chu khoya tanga local nge engtia hla nge om engtia chakin nge lo pan hun poimo le civil mi te omna lam apanem ti thleng alo chhuing hal chat theya chumi nuwa report chu battle management control lam sia tir vele ngal zatin anni lam hian detection and radar system lama thu local chu lo thliar sang vele in missile firing unit MFU lama an pass chong vele a MFU lam hian melma missile local chu kap thlaturin an interceptor missile thajet mai tamir mangin an lo kap thlatamai thinani battle management and weapon control center hi Rafael Empress le Israel software company te kut chuakani tamir interceptor missile hi short range kinetic interceptor missile ania thlate takte ania hemi mang hian missile local chu leukwal zek pa in poi an khoi tak ma in a han suke chetavek mai thinani Iron Dome battery pakhat hian kilometer za somnga bial chung chu aveng theya tuna hian Israel hian Iron Dome hi battery som an operate meka adang panga an lower dar bel cheubok Iron Dome battery pakhata hian radar unit missile control unit te missile interceptor tam tak akeng telani a launcher pakhata hian interceptor missile somni zeloma ka zo vele thun kha le ngal zung theyani tamir interceptor missile hi fit kwale point pariata sei alai hol tlang inches ruk chi alian kg som kwarit ania range hi kilometer li atanga som sari ania Israel mithiam te chuan Iron Dome hi upgrade chawa range po kilometer zani somnga thleng nei thei turin upgrade antum me kani
Iron Dome hi avoi khatnan kumsang ni som pakhat March ni som ni le pasari khan Beersheba bula man tran ania Israel rampoimo lai le melma te be ol samna lai hmuna da masakani April ni sari sang ni som pakhat khan Hamas hovin Gaza Strip atangin BM-21 Grad missile mangin Israel lam hoin an lo ka pa Hamas so rocket local chu lo tling takin akap thlatanal mayani hetatang phe hi chuan missile rocket local ka thlak tura kha tokin Iron Dome hian anei chho tamol mol mayani tun thleng hian Iron Dome intercept rate hi za som kwa chuang ni in ansoya Iron Dome hi civilian populated areas mai ba ka military base headquarter FOB forward operational base amo depot oil depot le airfield le airport te ven himnan atha emema voin thleng hian rocket artillery mortar sangli chuang hun poimo le civilian ho bula tatur alokap thlato ani hengwang te po hi aniang US meu point le alo tum to ani kangai dana chuan Israel hi khovela multi-layer air defense system thua thip nei thaber katia Iron Dome ba ka hian Arrow 2 Arrow 3 le David Sling mai ba ka Barak 8 Iron Beam te anla nei cheu bokani heng ho phei chu cruise missile le ballistic missile thlenga lo kap thla te an hial bokani kim chang lo takin tun tum chu kan ron tar langa riat dik lo le ti dik tok lo tam tak om theyang comment lama kan in shil mai don nia